hapo Meghalaya blog nang guna ki bro bachna video pangi vlog nang guna ba plus blog lenda pi pai bon ha ki bro ki dabar ki poi hapo Meghalaya ki chna video da ki yang 4 million views tamba best name ban long vlogger hagni ha YouTube Snem 8,800 pai blog mentan nang don so chi panai haden chi brai unus Snem 8,800 la un put de poi unu 8,800 de 8,800 pinang don khat arab brai de hapo khat arab brai blog da pi kwa ban long vlogger hagni YouTube best name pangantangan peso to bi hagni video tamba chua ban sedang video blog ladang ni long vlogger Tingila ane ban kemai bisa laga YouTube. Mau pi white blog, pun haki vlogger kan, traveling vlogger, don vlogger mau upload daily lifestyle video kumdungan sna. Kile ayu daily lifestyle joki kisna video cepata. The mostly bon haki bro ki viral, mostly bon haki bro ki kemai yang po lak laga YouTube. White kacim por tang ba kabisa ka kan poi bai. Depend happy blog kumbu fitre, depend happy blog kanu pi iPod, depend happy blog kumbu ani lifestyle jompi ka best name lada kam best so tang ba pi don kam ban pen best ga lifestyle jompi haga vlog jompi pi don kam ban motivate igi bro haga vlog jompi kumta mut lada ki bro ki pa video jompi ya ki yo e gata jing entertainment ne pila ban ong lada ki pa video jong pi da ki brokin jing sio suk daga video jong pi kumita video pi don kam ban chla ngan so thoi pi lai kuslai le gata tangba chuawan le chagata am blog awi pi don kam ban ki lada ngi long vlogger ngi don kam ban channel lada ngi chana channel hani ha YouTube ta ngi don kam ban le ibe setting ong pim don camera away epidon kam pichna channel piti bam kumnu ban chana channel kumnu pichna katai di channel chu ai kateng jong channel pila ban ai kateng jong pi vlog kumnu mai hania vlogging channel jong tag Bittu vlog em kumtai epidon kam ban ai kateng jong pi vlog kumta don kam ban ai ga profile picture pila ban bu profile picture jong pi lada pila ane bita epidon kam ban upload video do simple lai prakhat lai idon trick doni hack doni special thing ni don kam ban le ban viral video don re kumu phi upload kumtai namba lada phi upload video te phi don kam ban chana thumbnail kumu ban chana lada phi tip like sa sa youtube kumu ban chana thumbnail in khasi phi you video jonga thumbnail phi don kam ban chana plus title ha title blog awi vlog lada phi shoot ka chim chis ni dei nem hita chis ni blog ni ei point ba phi professional best ladang ai ni title lekin broken pa video jonga first time pidon kam ban ayat te pidon kam ban ai kita title itai kum tai title pidon kam ban chna thumbnail lada pi chna thumbnail lada pi adap chna ni title lada pi adap chna thumbnail lada pi adap bo title pi upload a video lada pi upload video directly like I the public first I ga video jong pi unlisted lada ladap I unlisted haden chiganta arganda public video jong pi atai simple step ban upload video ha YouTube de ban mai bisa ngau pi don kam 3000 subscriber plus 100,000 watch time pi don kam lada video atat channel jong pi kan monetize first time your channel jong pi kan monetize da tang ba lada video 3000 subscriber plus lada video 100,000 watch time ani channel jong pi kan monetize de tai pi la ban mai bisa daga YouTube kita ro pi atut kumnu ban mai bisa plus kumnu ban upload videos pantar walap so to pi menta pi don kam ban tip kumnu pila ban shoot a vlog pai vlog daily life jong pi pile ayu pai do the step pick hai hado email vlog mode do the step pick hai thia pi don kam rong hai vlog good morning ala hai thia kumta pi don kam ban ong pile ayu kumta pile ayu em itai voro pi don kam ban bo ha vlog jong bi lada pila adap shoot itai voro chisni a vlog te pi don kam ban edit ipor ba pi edit ga vlog pi don kam ban leyu inu ni point pi don kam ta ai ta point lada idon ni point ba pi so tamna te ban bo ha video jong pi pika ni ga ta delete tangwa important point pi bo ha vlog jong pi tang tai simple step lada pi ko a video blog phang ini kumnu ni don kam ban shoot a vlog vlogging ni don kam ban shoot time kumnu ni don kam ban so mobile ni don kam ban shoot the front camera ne back camera den ni don kam mic ne kumnu ban id ka vlog bon hai ko sanang vlog pichu comment ha ni video jonga ngan pesot thoi be ni video tang i ban pesot thoi be Snem arjar arpun ru best Snem ban
sedang yang blog tau pi best ba blog po Meghalaya blog nang guna ki bru bachna video pangi vlog nang guna ba plus blog leda pi pai bon ki bru ki debar ki poi po Meghalaya ki chna video da ki yang 4 million views tang ba mdon da ibru ho Meghalaya ki chna video pang Meghalaya man yo yang 4 million views namar kim patron ne ta idea bai ta pi piro la awan sedang piro la awan chna video jong phesi da pensio to i le che po Meghalaya da chna video ladapi ko apan chna traveling vlog mo ladapi di bro ba travel pisau to na ban travel the best ban chna travel video ya ladapi vlog ladapi chna vlogging lifestyle video pin le kai chiwe ya phila ban chna ko tai video how vlogging vlog ban camera ban thing ban camera ban ladapi ban ra ani ha jabin jong piro phila ban chna video vlogging kalong kumta de nga kumunga pasyo thoi bi changani ngila ne malong vlogger usne mahatan apnu ani ngi don kam jiga jing experience ban pasyo thoi bi tang ba vlogging don kamera pile ayu fikr ta pai ha camera da kran to edit video upload video ha youtube jongpi chim ar blai chim sau blai chim ru blai chim chisnam bansna video apo chisnam lada pi vlog jongpi kam viral na film yo besar da vlog jongpi ta pi try da go vlog pi la ban try di travel vlog kum da mood vlog lada pi upload video am how video jongpi kan pin yo views bai to komita video pitchna ta pi upload ha youtube channel jongpi kan simple tamba pin yo bai subscriber watch time of in your bike plus pizza abai ban mai sayong po harja daga YouTube tamba ka chimpo tetapi i4 banli school chipo Snem do class LKG do class 10 tetapi i4 arts Snem ban pura 11 12 tetapi i4 light Snem ban pas second degree boleh pimla ban i4 hagani tan Snem pila abai ban yo ta bisa dapat hani mon kamera ta interview yo hani vlog depend tang haga jing discipline jong phi ban chana video tang haga jing consistency jong phi ban chana video tai depend lada phi follow ita vlog 100% phiro la ban mai bisa daga ni YouTube the vlog bai lada phi don ni jing click comment ha ni video jonga de lada phi tip da te phi la ban comment namar lada phi comment dengan phi kwa video pangayu kai jing seja phi yo lada phi kwa ban chna komita video phi comment ha ni video jonga ngan reply ba video jong phi vlog dai ta mana si vlog ko bless you